Shalom, shalom. Ndabasuje cyane, mbifurije ibihe byiza. Umwami Imana aduhane umugisha, Pastor Jackson. Amahoro y'Imana bane namwe, dufashe gusangiza abantu benshi bashoboka kugeza ubutumwa bwiza kure. Ukoresheje kubusharinga, ukore subscribe kugira ngo bujye bukugeraho ku Gicaniro TV. Niba hari n'icyifuzo ufite twasengera, iyo nomero iri kuri screen yawe, iri kuri WhatsApp, watwandikira ukaduha message. Ni byiza bajya babikora, tujya tugirana umugisha wo gusenga. Uyu munsi niyumvisemo ijambo ryo guhugura hari abantu benshi uhura n'umuntu akakubwira ngo nahuzwe iby'Imana, sinyiryoherwa iby'Imana, ukibaza ngo ariko se ibyo biva he, byatewe n'iki? Reka dusome amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa 19. Ndakubwira ngo abo wahuye nabo ntabwo bari ab'Imana, abo mwahuye ntabwo bari ab'Imana, cyokora barayiyitiriraga ariko ntabwo bari ab'Imana. Ibyakozwe n'Intumwa 19 umurongo wa 13 waravuze ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu ku batewe n'abadayimoni ziti, ndagutegetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 b'Umuyuda witwa Skewa, umwe wo mu batambyi bakuru, bakagenza batyo. Ndi ku ijambo rivuga ngo ntibari ab'Imana, ntabwo bari ab'Imana, cyokora bari bambaye umwambaro usa nuko ari ab'Imana, ariko ntabwo bari ab'Imana. Bari bambaye umwambaro w'uko bahamagawe, ariko ntabwo bahamagawe, ahubwo barihamagaye. Bavugaga iby'Imana ku rurimi, ariko ntabwo byari biri ku mitima yabo. Ntabwo umuntu uvuga iby'Imana aca inyuma ngo agambanire mugenzi we. Ntabwo umuntu uvuga iby'Imana aca inyuma ngo agusenyere urugo kandi avuga Imana, yarahamagawe n'Imana. Ntabwo umuntu uvuga Imana aca inyuma ngo ahimbe ikinyoma cyakurimbuza, cyakwicisha. Icyakora yari yambaye umwambaro w'ubumana, ariko imbere yari idubu, yari isega rigenda, yari shitani yitwikiriye umwambaro w'Imana, ariko ntabwo yari uw'Imana. Nubwo wahuzwe iby'Imana kubera uburyo mwahuye, nubwo wahuzwe iby'Imana kubera ishusho yakweretse, ariko ndi hano kukubwira ngo ntabwo yari Imana yari ituye muri we. Ntabwo yari Imana yamuvugishije, ntabwo yari Imana, ahubwo yari intumwa ya shitani yitwikiriye iby'Imana. Ibintu by'Imana umuntu ashobora kubipirata akabyihangishaho. Ashobora kwiyita izina, ashobora kwiyita bishop, ashobora kwiyita apotre, ashobora kwiyita profete, ashobora kwiyita umuhanuzi ukomeye, ashobora kwiyita Bamenye, ashobora kwiyita inararibonye mu by'Imana, ashobora kwiyita marayika Gabriel wegereye Imana, ashobora kwiyita amazina yose, nyamara ijuru ritamuzi, nyamara ijuru ritamusobanukiwe. Mu Byakozwe n'Intumwa Bibiliya itubwiye ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda zihangishaho gukora umurimo nk'uwo Pawulo yakoraga.
ngo nazo zikajya zirukana. Inzererezi zo mu Bayuda nazo zishobora kuvuga mu ndimi. Inzererezi zo mu Bayuda nazo zishobora kwiyiriza. Inzererezi zo mu Bayuda nazo ushobora kuzisanga mu butayu. Inzererezi zo mu Bayuda, inzererezi zo mu Bayuda nazo zishobora kukubwira ko zarose. Inzererezi zo mu Bayuda nayo wahura yambaye igishura kigera ku birenge. Inzererezi zo mu Bayuda nayo ushobora kuyisanga yambaye kora pastorale. Inzererezi yo mu Bayuda ushobora kuyisanga muri sare ifite abantu 1000, bayikomera amashyi, bayemera, bayunamira, kandi ari inzererezi yo mu Bayuda. Izi uburyo babivuga, izi uburyo babitondeka, izi uburyo babikurikirana, ariko mu ijuru iryo zina ntibarizi. Mu ijuru seveye ntayo bazi, mu ijuru intebe ye ntayo bazi. Kubera iki? Ntiyahamagawe, ahubwo ni ibintu yihangishijeho. Bibiliya iravuze ngo zimwe mu nzererezi, inzererezi zo mu Bayuda. Izi nzererezi ntizigira papa wo mu mwuka. Izi nzererezi ntizigira aho zaturira iyo zakoze ibyaha. Izi nzererezi ntizigira aho zicira bugufi. Izi nzererezi niyo ikoze icyaha yiga kukidefana, ntabwo itsindwa mu mutima. Impamvu waguye, impamvu wanamutse, impamvu wahuzwa abakozi b'Imana, ntabwo ari abakozi b'Imana wahuye nabo, wahuye n'inzererezi zo mu bakozi b'Imana, wahuye n'inzererezi zo mu Bayuda. Zizi imirongo zisoma zikakwiba, zizi imirongo zisoma zikagusambanya, zizi imirongo zisoma ukazizera, zizi imirongo zisoma ukagira ngo ni Imana izitumye, kandi ari inzererezi zo mu Bayuda. Ni inzererezi zo mu Bayuda. Izi zarateye ahantu hose. Ni inzererezi zo mu Bayuda. Imenya amakuru yawe mbere yuko muhura, kagikubwira aho wizi, kakubwira aho wavutse, kakubwira abo muvukana n'amazina, ukavuga ngo Imana irangendereye. Ni inzererezi yakugenzeho, imenya ayo makuru yawe, warangiza ukabyizera nk'ibivuzwe n'Imana. Wagushijwe n'inzererezi, ntabwo wagushijwe n'abakozi b'Imana. Umukozi w'Imana muzima ni umubyeyi, ararera, ni umunyamabanga, ntabwo ameze nka supaneti. Iyo umubitsemo ikintu arakimira. Nimva bashinguramo, hanyuma ibyo bayishinguyemo nayo ikajya kubisuka imbere y'Imana kugira ngo umutima wawe ukire. Ariko iyi nzererezi zo mu Bayuda ishwanyaguza umutima wawe, yigana ibyo abandi bakora. Nanjye nabikora, nanjye nabivuga, nanjye nabikingiki, nanjye nabyambara. Erega nta birenze bakora, nabo ni abantu basanzwe. Izo bazita inzererezi zo mu Bayuda. Zipfobya umuhamagaro w'Imana, ntizigira uwo zitinya, ntizigira amahame zigenderaho, ntizigira ubuzima bwo kwera. Inzererezi zo mu Bayuda nta kintu atinya, nta kintu atinya. Gusenya urugo rwawe nta bitinya, kukugusha nta bitinya. Ni inzererezi zo mu Bayuda. Kukwiba ntabwo bimugora, azi tekinike nyinshi yakwibamo. Kandi igitangaje, barabiba bikemera, ariko wahura n'umuzima utakwibye ukabona ko atari uw'Imana, ukwiba ukabona ari we w'Imana. Ugahura n'umwesikoro wo mu nzererezi, kubera uburyo akwesikorotse ukagira ngo ni we w'Imana, ukubwiye ufite umutima w'Imana ukamuta, ukaba inyuma y'inzererezi, ukaba inyuma y'inzererezi. Inzererezi ukayizera kuruta umushumba wawe wakubatije, wakubwirije agakiza, waguhetse, mwagendanye, wakwingingiye, wagusengeye umugisha ugafunguka, wakurariye amajoro, waryamye ku gakeka ku bwawe. Ariko wahura n'inzererezi muhuye
kubera ko inzererezi yikunkumuye ikazamuka mu kirere ikongera ikamanuka, kavuga ndagenderewe. Ntabwo ugenderewe, uhuye n'inzererezi. Uhuye n'inzererezi. Uzi ngo ziri gusenywa n'inzererezi ukuntu zingana. Uzi abantu bavuye mu kazi kubera inzererezi, ubuhanuzi bw'inzererezi. Uzi abantu bambuwe ibyabo kubera inzererezi. Inzererezi kubwira ngo intebe zirimo abadayimoni ikazuriza fuso ikajya kuzigurisha. Inzererezi kubwira ngo mbonye furate yawe hacamo igini rirakuniga ukayimanura ku gikuta ukayitanga. Inzererezi gukuzamo impeta wambitswe ngo n'inzoka ikwizingiyeho. Abo ntibari ab'Imana, ni inzererezi. Bibiliya yatubwiye ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda zirukanaga abadayimoni zihangishijeho. Inzererezi zirukanaga abadayimoni. Ngo yacyashye dayimoni iragenda. Kuba yacyashye dayimoni iragenda ntabwo bisobanuye ko ijuru rimuzi. Ngo yavuze mu ndimi. Hari ibintu byinshi inzererezi zikora zikakwemeza ukazijya inyuma. Ukazijya inyuma. Ntabwo bari ab'Imana, ahubwo bari bitwikiriye umwambaro w'Imana. Wahuzwe gusenga, wahuzwe inzu y'Imana, wahuzwe gutanga icyacumi, wahuzwe gukorera umugisha. Kubera iki? Warabihiwe. Impamvu wabihiwe, wahuye n'amabandi y'inzererezi. Ngo bari abasore 7 b'umutambyi witwa Skewa. Babonye ko ibyo Pawulo akora bikunda, nabo babyihangishaho. Muri iyi minsi umuntu akihangisha guhanura kandi ntabwo ari umuhanuzi. Umuntu akihangisha kuvuga mu ndimi atazisanga. Umuntu akihangisha gukoreshwa ibitangaza atari impano ye. Umuntu akihangishwa ibintu yabonye ku bandi nyamara sibye. Umva icyabaye ku murongo waho wa 15. Bibiliya iravuga ngo bukeye dayimoni irabasubiza iti, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebweho muri bande? Aha, dore izi nzererezi zatangiye zibikora, ziratubura, zirabikora, zirabikundira, biremera. Ku murongo wa 15 ibintu birasobanuka. Bahura n'umuntu arababaza ngo Yesu turamuzi na Pawulo nawe turamuzi, ariko se mwebwe muri bande? Mwebwe muri ye ofisi? Mwebwe mwahamagawe nani? Mwebwe mwumvisha irihejwe? Mwebwe Yesu muvuga mwahuriye he nawe? Mwebwe Yesu muvuga yahinduye iki ku buzima bwanyu? Yesu muvuga mwamukuye? Bibiliya iravuga ngo uyu muntu abaciraho imyenda, ngo arabakomeretsa, baca mu murwa bambaye ubusa, bimenyekana ko dayimoni zabajwigirije. Ariko bari bamaze igihe bemerwa, ari inzererezi zemerwa, zumvirwa, zirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Pawulo avuga. Ariko bigeze ahantu birasobanuka, barababaza ngo muri bande? Seve yanyu ni iyihe? Seve yanyu ni iyihe? Muri bande? Uwo muntu ukwiriye kumubaza ngo umubyeyi wawe wo mu mwuka ninde? Nihe uri iri gaburo ryera? Ninde wakubatije? Ninde ukurikirana ubuzima bwawe bwo mu mwuka? Aderese yawe ni iyihe? Urinde? Ubona ibintu byose uteraguye ukabyakira mu izina ry'uko wahuye nabyo, nyamara ni inzererezi. Barababaza ngo muri bande? Mwebwe muri bande? Mwebwe muri bande? Ukwiriye kumubaza ngo ninde wakureze mu muhamagaro? Kuva utangira guhanura, ninde wakureze mu buhanuzi? Ninde wakureze mu ivugabutumwa? Ninde ukurikirana ubuzima bwawe bw'umwuka? Nuwuhe mubyeyi waturira? Ni ikihe kiganza uri munsi?
inzererezi gusa, inzererezi ikajyaho ikakubwira ngo nta wundi muntu uzagusengera keretse njye, nta wundi muzavugana keretse njye, akagukura ku bantu bose kugira gusa ubwonko bwawe akomeze abumanipire, abufate mu gipfunsi cye. Arababaza ngo bukeye Yesu turamuzi, Pawulo turamumenye, ariko mwebwe muri bande? Nuko umuntu wari urimo dayimoni abashishimuriraho imyambaro yabo, arabakomeretsa cyane, baca mu murwa bambaye ubusa. Bibiliya iravuga ngo biramenyekana, biramenyekana, bijya bigera igihe bikamenyekana, inzererezi ikiyorobeka, ariko igihe kikagera ya nzererezi ikamenyekana, ya nzererezi ikamenyekana. Umva wanzerereziwe, wanzerereziwe wihimbiye iby'Imana. Si Imana yaguhamagaye, uri intumwa ya shitani, uri intumwa y'umubi mu bwami bw'Imana. Ndatura mu izina rya Yesu, igihe kirasohoye ngo umenyekane, igihe kirageze ngo umenyekane mu izina rya Yesu. Wanzerereziwe wuzuye guteranya, wanzerereziwe wuzuye ubugome mu mutima, wanzerereziwe wuzuye ishyari n'urwango, wanzerereziwe uri umugome kandi ufite uburyarya ku rurimi, ufite uburyarya ku rurimi, wawumishije abantu. Wanzerereziwe ndi imbere y'Uwiteka Imana, ndagira ngo ntangaze ngo bigiye kumenyekana ko ari ibintu wihangishijeho, bigiye kumenyekana ko nta Mana yaguhamagaye, bigiye kumenyekana ko nta Mana ukorera, bigiye kumenyekana ko nta Mana uvugira, bigiye kumenyekana ko ari ibihimbano ugendana, bigiye kumenyekana ko ari udukoryo twawe. Umva wanzererezi, birarangiye, birarangiye, ikirere cyawe gishyizweho ingufuri, ikirere cyawe gishyizweho ingufuri. Pawulo turamuzi na Yesu turamuzi, erega bahamagawe turabazi, abavugana n'Imana turabazi, ab'Imana ikorana nabo turabazi, abari mu kirere cy'ubumana turakizi. Wowe urinde, wowe uri igiki, wowe uri igiki? Yesu uvuga nuwahe? Ni Yesu Kristo w'i Nazareti cyangwa uvuga bari Yesu? Yesu uvuga ninde? Umusaraba wambaye n'uw'igisambo cy'iburyo cyangwa cy'ibumoso, cyangwa wambaye umusaraba wo hagati? Erega ku musozi Nyabihanga hari imisaraba itatu, niyo mpamvu umuntu wambaye umusaraba ntakagukange. Hari imisaraba itatu, njya mbibwira abantu, hari umusaraba w'igisambo, hari imisaraba ibiri y'ibisambo, hakaba n'umusaraba wari uri hagati wa Yesu Kristo. Nubona umuntu yambaye umusaraba, ujye umubaza ngo uwo musaraba wambaye ni uwuhe? Umuntu ntakagukangisha umusaraba. Hari igihe waba ari uw'igisambo, hari igihe waba ari uw'igisambo. Ibi bisambo bibiri harimo icyarimbutse n'icyabonye ubugingo buhoraho. Wowe uwo musaraba wawukuye, uwo musaraba wawukuye? Ese ni umusaraba w'umurimbo, cyangwa ufite inkovu za Yesu mu mutima wawe, cyangwa ufite imibabaro y'agakiza mu by'uru rugendo? Inzererezi, inzererezi zatuvangiye, zatobye umurimo w'Imana, zishe ibintu, ariko igihe kirageze. Imana yamaze kugira iseseme, hari inzererezi Imana igiye kuruka. 2025 hari inzererezi ijuru rigiye kuruka kugira ngo bisobanuke, kuko akavuyo no kuvanga kw'izi nzererezi ijuru ryakarambiwe. Ni message iremereye, ariko ndayitanga uko nayihawe, ndayitanga uko nayihawe. Nawe ugendana n'izo nzererezi ugiye kuzimenya, ugiye kuzimenya, ugiye kumenya abahamagawe, umenye n'ababyihangishaho. Aba bombi ugiye kubamenya, ugiye kubamenya. Erega biroroshye, muzabamenyera ku mbuto zabo, muzabamenyera ku mbuto zabo. Amaso y'umwuka kuzeho ubashe kubimenya no kubisobanukirwa.
ntabwo bari ab'Imana, icyakora bihangishijeho iby'Imana. Wahuye nabo, ihangane. Wakomerekejwe nabo, ihangane. Twagufasha, twakugira inama, twasengana nawe. Imana y'amahoro iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Komera, ambara imbaraga. Ndakwibutsa ko nubwo inzererezi zihari, na ba Pawulo bahamagawe barahari. Imana iguhuze n'abahamagawe, Imana iguhuze n'ababirimo neza, apana babyigira. Uzaba uhawe umugisha, Imana ibagirire neza. Muhunge inzererezi, mujye kure y'inzererezi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.